nitaingia lango lake la sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe, nitasema ni siku njema Bwana amefanya, nitafurahi kufika mbinguni, nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu, nitasema ni siku njema Bwana amefanya, nitafurahi kufika mbinguni. Reka dusabe Bishop Kitoko agere hano asenge kugira ngo dutangure uno muhango. Mana yacu ni ugira neza, ngiri humure ryo guhumuriza ababuze ababo n'imitima yikanze. Tuhagaze hano aho tuje gushingura umubiri w'umubyeyi wacu wadukuwemo. Turasaba ngo data uhumurize imitima y'abari hano bose n'abari kure babyumvishije. Kuri aya masaha tugezemo n'umunsi we wa nyuma wo gusezerana n'inshuti n'abavandimwe n'umuryango, humuriza abantu bose bagize ibikomere byo ku mutima. Mana ndagushimiye mu izina rya Yesu, uhumuriza iyi miryango turi kumwe, uhumuriza umwana asize, kandi ndamusabira umugisha wa Benyamini. Mwami Imana yo mu ijuru, uwo mugisha umubereho mu muryango we, azogira ubutwari nk'ubwa Benyamini, azobyare nka Benyamini, azotunge nka Benyamini, azobera umuryango umugisha nka Benyamini. Irya Benoni rirangira uyu munsi wa none, yegukana izina rya Benyamini ry'umugisha. Abo umugisha mu muryango wiwe yavutsemwo, abo umugisha kwa ba nyirarume, abo umugisha mu babanyi no mu nshuti no muri bavyara biwe no mu ishengero. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Komeza aba bantu bose basizwe, bababaye kandi bamerewe nabi, kandi nibyo byo mu isi niko bimeze, ariko nidukubita agatima impembera tukamenya ko hari icyo dusigiye nyuma y'urugendo rurerure yababariyemwo. Duhumurike kandi tunezerwe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha. Turirimba kandi korasi kamwe basezere. Muze kuririmba karirimbo, muhaguruke abantu bose, mwese abantu bose muze abajejwe hari imbere, mutambuke mugenda muje gufata imodoka. Nyuma yaho umuryango tugihagaze hano, muraza namwe musezere, mutambuke mugende. Abapasiteri natwe turaza nyuma. Muhaguruke abantu bose, abantu bakere musezera, muze musezere. Maisha kati tutapata thawabu mbinguni, yafaa kuishi na kufa katika maneno ya Mungu, yafaa kuishi na kufa katika maneno ya Mungu. Kwa neema kubwa kabisa tumekubaliwa na Mungu, kwa neema kubwa zaidi twapata kumtumikia, kuishi kwa ajili ya Yesu kati yote ya dunia hii, na kuitangaza Injili. Faida kwetu Baba, kuitangaza Injili. Nifahamu Mwokozi aliyetununua kwa damu, walio mdomo wake
nibasezere muzoke aze Nitaingia lango lake la sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe, nitasema ni siku njema Bwana amefanya, nitafurahi kufika mbinguni, nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu, nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Reka dusabe Bishop Kitoko agira hano asenge kugira ngo dutangure uno muhango. Mana yacu niwe ugira neza, ugira ihumure ryo guhumuriza ababuze ababo n'imitima yikanze. Duhagaze hano aho tuje gushingura umubiri w'umubyeyi wacu wadukuwemo. Turasaba ngo Data uhumurize imitima y'abari hano bose n'abari kure babyumvishije. Kuri aya masaha tugezemo n'umunsi we wa nyuma wo gusezerana n'inshuti n'abavandimwe n'umuryango, humuriza abantu bose bagize ibikomere byo ku mutima, duheze ibyiringiro dufite ubugingo kuko umunsi umwe tuzabonana tutagitandukana ukundi. Mu izina rya Kristo umwami wacu dusenze. Amen. Akoze tugiye kuririmba rero indirimbo kugira ngo tuzobone indirimbo. Tutaona furaha mbinguni, ni makao ya watu waheri, tutakuwa pamoja na Mungu na kusifu Mwokozi wetu, tutafurahi na tutabu huko juu kwake Mungu, tutafurahi na tutaabudu siku tutakapo. Mara nyingi furaha ya hapa yapinduka machozi, walakini havitakuwa kuwepo sikitiko na shida humo, tutafurahi tutabudu huko juu kwake Mungu, tutafurahi na tutaabudu siku tutakapo. Kama shida na shaka zafika, kuzuia furaha. Haleluya, tutazame katika mbinguni huko juu ni kama shida na shaka zafika, kuzuia safari yako. Tutazame daima mbinguni huko juu ni raha.
watakapo huko juu kwake Mungu tutafurahi na tutaabudu siku tutakapofika. Bwana sifiwe. Ndabona abantu bakiriko baraza. Yesu ashimwe. Kandi ntituza gutinda cyane. Haleluya. Ariko munyemere twongere turirimbe iki gitero kivuga ngo Wakristo watakapoingia mbinguni kumsifu Mwokozi. Hanyuma twese turirimbe kandi duhimbaze duhamagara Imana muri iki kibanza. Kibanza kiragoye cyane. Kirwanishwa indirimbo z'amashimwe n'amasengesho y'abera b'Imana bagahamagara ubwiza bw'Imana kugira ngo imitima y'abantu ibashe kuruhuka no kubona ingene yifata muri iki kibanza. Haleluya. Wakristo watakapoingia mbinguni kumsifu. Abashoboye turirimbe twese. Haleluya. Na mimi nataka kuimba pamoja na shukuru, tutamshukuru Mwokozi aliyetununua kwa damu, waliohudumu kwa pendo watamhimidi milele, waliohudumu kwa pendo. Haleluya, watamuhimidi milele. Wakristo watakapoingia mbinguni kumsifu Mwokozi. Na mimi